Banyak ganteng temen, tumben. Lah, simpengan kaget aku ganteng lem. Saking sirabe beli sadar. Mambu apa kini? Mambu apa sih? Mambunya banyak temen. Sia, aduh curungnya. Wis lem, sembarangan bae siraku. Sih, kayak mambu endutnya. Iya ya lem. Sira aduh sekali. Orang main masa wanyat adus kali. Yang mahal dong. Airnya tuh air PDAM. Kayaknya mah iya lem. Dagah wingi ku banyu budak sirah. Anak ndutnya kada dirangka adus ya daripada kepet. Ala biang, pantesan lagi butak banyak nek. Iya sirah lem. Kin siar mendi, kok sirapi pisan klambine. Sengaja lem garap bang sira. Kan kira rapi ora kita neko. Ya wis saya dodok. Aduh. Kopi endi lem. Ariana tamu ku sirama. Boro-boro di kopi. Rang mene-mene ku garapan ngopi ora lem. Kita ku lagi horde duitnya. Tuh kopi di dasi ngendi. Medit banget raini aku ya. Kosian bebaturan tuh kasih perhitungan sing beli duit lah apalah. Ada kopi-kopi baik. Jadi sira maksa. Ya wis tonggon ya. Nah, konon mater kopi-kopi baik. Rai warlem. Ki kopi nek. Nah, konon lem. Lem. Jareku ningar golis anak orsel ya lem. Iya nyad. Ning orsel yo lem. Harapan apa? Numpak kincir angin tah. Kora-kora talem. Atau numpak ombak banyu. Kita anak diputer-puter akan kone. Blenger wanyad. Wis lagi blenger bayar PDAM larang. Diputer-puter ning orsel pisan sang orang blenger. Ya bakal pengen beli blenger malam. Aja numpak kora-kora, aja numpak kincir angin. Manjing bening gua hantu. Nani? Harapan apa nih gua hantu? Deleng setan lem. Tidak pada bilang setan, bilang sira banyak. Wis jangan ngomong baik, kopi aku diminum. Ya warlem, kawinnya nyewot baik. Asrap temen lem. Ya iya, banyu PDAM, banyu PDAM. Kira puas. Warlem. Ini pada anak kayak kopi lem.